Kasau tarik uyayong manlau snem kadai kasingi kabakaseng ki kena puli kakasi student union kajuraki ya kasingi kersiuri ban penkendet benriu ya kacai benriu ban yakun ki bor sensyar nabar ki batmule don bor hakari kani kasingi kalong ban kenmau ya kajing sedang katma kai klau ya kabala penon kam do sim tirot sing hakisnem ki bamau bat ki sipai ki yakun persya ki pareng Henry mentau snem namar kejingya chakmat kejing penkre ka sarkar India ban penlong ka election MP Lok Sabha kumta ka sarkar jala kamsyam la ai jengbit ban rakhi yakani kasngi habakren sigilat pathai khobor usamla Donald V Thaba General Secretary Uloong ka basungsi kalong baki brio ki bodan hakabor kim perkhat chu yakari bat ka jeb rio Henry ki perkhat tangela di simen Uloong baka KSU klatmu ban rakhi yakani kasngi hakliriat hakaba hakapor baki likpan yak jingbet nakaliang ka district administration kala ai jingbet Henry dang hakini khindiat sngi kala pendu no yak jing ai jingbet dakaba ai dau badon ka model code of conduct Kasi National Awakening Day kamdai tang kata sngi ke ba ni rakhi ba kan penkendet thia ya kri ke je riu je ni por koi ndrei kadai ru kata history paket ngo je riu ha ka ba lengba kan ni sngi ni tip ni wat jing tip ke ai ke baja ha ke history ha ki menor ha ba de je riu manila panong ba ka jingwan thombor ki banabar ningkong ka pau khmat ha ba bor sarkar ka klan tampo prathai ka ba giona ka ribilat ka ba Kiong haktin pareng nasan da baset sinda United Kingdom kawan ban yartma ya kabri nutram ban kamtam apa hima ka saupra la ile persya dam ka hima selong ban hima maharam kunta terter kile sei dikir ile ki jungki ban kun persya ban kening sedang hi ka sedang apo nong klau ha kening si sa ter goyong ha praspa kanda ha baladan ta ka jingi kun persya ba armut ki spai na po ki garibilat kila kelonyap lor ki tuwi ki spai Indonesia ba diberi kemudian nak sarkar kemudian politics berkumpul ter kemudian kim Sudan su kata kejikit kiri kata kejing snow nak minta keri kerja benriu ba kenu ke history kalau berkomandur ya kalau we kerja benriu ndrei kila perkhat baik tangai lebih sinan kebemut ba kini kesni kemudian relevansi pergi agak Indonesia nak kalian ke isu ngila ben ba ngin pelong no yang kesni kersiuri ha hangti apa clearet apa East and Hills District agak peningkong nak kalian ki nong jalam jangan ki isu East and Hills District minute kilali punya kendu you DC wong ka Shong Hong CEO kilali punya kendu ru you CEO jaga election committee berulong ba kam nilai lada ngatengah ngundon problem nak election committee lada district administration kam don problem district administration kala ai ya ka permission kala ai ka verbal assurance ban ai ka permission ndrei hagini dia sngi kala khang kala cancel no yang permission dak ba aida ba kadan kene ka model code of conduct itu nomor bagi ai kata kadau kam nilai ini ndrei nak kalian gejungi ngi wat we gilat kilenti ba kunu ban pesngau yang bagi social media ski ba ya dan kam jong kene ka sngi kersiuri but kani kam de ba kerja ini ndrei hagi sistem ki banwan ngi nyai beteng di program ki ba pher ki ba kam he ha kani sngi kerpang but kata kapor Inong bait ba what I daw but kan kata election gi ini maro sistem kemudian election ingin nyach kamat baik kinu di program jadi bengimon mengin tolong ya kenika sni kersiuri amal lah kisnong kitharu ngingila jadi bengi kwa men tolong sepo East and Hills District in lek mentaru ngilah men le kata ndrei namar ba kaladen kecing keren ban maki bila ai bagadan kata ka model code of conduct bat kumjur bagi ai daw bagadan kan ko kurura bagadan kecing tieng kecing songsir di ngiong toh lagi jengi keren dia toh tambah langsung senam pada mendai bentar menurut bangau. Kon ba iet ngiju shat jing ba man la kasngi. Hatu ngila aju perkhat ba. Kabam kabangi bam katain ya kamet jungi. Mai ngiju ba mi kini kiju kijing ba man la kasngi. Balik kene kajing kelimenta. Katu kadukan ration ba penyai uba raju. Uya thu yang ah. Nrai man kapor nyem juyo ai kajing bam ki batai kamet. Kibalong kadau jong kejing pang anemia pat kejing brie jong kikmat ba kumnungan lai nakini kejing stom kong nangkong pide ban penmelin ban bam ya kejing bam ki bapha hakrukom bam jong pi bunsen kilong kemi bat ki kilong khana yo ya kini kejing pang namar kim yo ya kejing bam bantei ya kamen ka sarkar kelas dang ya ka food fortification ha ukau ata melu kadut bat ka umpnyang bam Baro kindon ke jingbam ka bantai kum ka iron, folic acid, vitamin B12,
iron, zinc, vitamin A, bat vitamin D. Yakini baro pila banyo na kijing bam badi hakidukan ration. Kata kamut ngidan yu kau 45 pabyang bhabat ngi. Mai, uni ukau tu bai biang ba. Pitharai baro kin bang ban ba mi uni. Kon ka fortification jong kau kanum kata ya ka jingmat ba ka jinglong jingman jong kau. Mai, karukam ban bu ya ki ba karukam shet pat kala ban pher. Om dei kon. Om dan jinga pher la da dei ha karukom bu ne rukom shet. Kom ba fi ju shet yu kau ba fitien. Kom ju ru la shet ya uni u kau. Okum ta. Dia kon ka jingbang ba ai ka kwat ka khia bat ka ba ai bor ya ka met ka phat bat ka bor per khat jungi hato dang dan ki jingbang ba kham bha ban ya uni. Hoit mai, fikran ya ka ba dei sisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko Office Jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.